Ake nje sin address ngokwenzekile lapha eSishamthetho ePietermaritzburg. Ngoba siyabezwa abanye hey iMK ihlulile uhlulile ukukhipha uNtuli. Hey iMK ama MPs abeselwa namaphoyisa lapha legislator. No, akunjalo. Sizonitshela nje into edale umsindo lapha ya eSishamthetho. Bekuvunyelwe lapha ukuthi ivote izoba isecret ngoba ivote lomuntu liba isecret. Noma kwavunyelwe umthetho sekele uthi ivoti lomuntu liyimfihlo yakhe. So iMK ipractice lo mthetho kwathiwa cha kulungile kuzokwenziwa isecret vote. Mabefika oNtuli inkatha ihlangene neDA iyakuphikisa lokho okudala ukuthi kube nokungazwani yalwa nayi IFP ilwela ukuthi kumele kugcine ivote ibe isecret njengendlela abafuna ngayo bona. Okuze kwama kwaphazamiseka kwamiwa eParliament zidudulana ngoba iIFP ilwa ithi yona cha ivote ayibe secret. Kutheke kusuka ke laba abayohlalo ochair abakhona ngoba bachemile nabo. Bachemile yilaba beNC le yaRamaphosa. Kuthe kusuka baqhama nesinqumo against isinqumo noma isicelo ebesifakwe abantu abafaka emotion of no confidence. iMK bekade ifake ilokuzana iMK neEFF ebekade ifake isinqumo sokuthi upholi bukaNtuli abusabuthembi. So bona njengabantu abafaka emotion ibona fanele bakwazi ukuthi bacela ukuthi sicela ukuthi kube secret ukuvota. But iIFP yafika yaphikisana nabo. Uhlalo usevumelana neIFP usethi ke manje nake behlangene bekhipha isinqumo sebethi cha ukuze kuqhubeke ukuvota bona sebedecide ukuthi akube public noma akungabe kusafihlwa ukuvota akuvotwe nje open. Kusho ukuthi manje sekuzobonakala ukuthi ubani ovotele ukuthi ubani ovotele ukuthi ubani ovotele ukuthi obekade kuzobafaka ke ama MPs amanye engcupheni ngoba inkatha iyalwa inkatha isempini njengamanje ingabulala abantu kunokuthi baphume ko premier. Iloko efanele ukuqonde balandeli beMK ukuthi akudlalwa inkatha iyalwa njengoba kade yenza ishaya abantu laphana ePietermaritzburg bezambela ibaqedile abantu ngenduku. Ngiyeza kuleyo ngisazayithinta leyo ngoba ngifuna ukuqonda ngqo kumasosha omkhonto wesizwe straight kodwa ngiyeza kuleyo ngisachaza le kulaba abathi iMK bekade ilwa namaphoyisa. iMK ayizange ilwa namaphoyisa kodwa ithe ngeke ikwazi ukuvota open yona ifune kuvotwe secret. Okudale lapho uchair ukuthi afuna ukuphuma eSishamthetho nekudala ukuthi uNtuli aphume ebaleka eSishayamthetho. Yila kamasosha khona desethi ayamvimba khona ke kwase kungeniswa amaphoyisa. Kambe uthini umthetho weFreedom? Kambe uthini umthetho ngaphansi kweRoman Dutch law eParliament? Uthini umthetho waseParliament ukuthi amaphoyisa aseyangena yini na eParliament? Njengoba iGNU, njengoba iGPU ibafakile amaphoyisa angena ngaphambili azovimba umkhonto ukuthi uthi umkhonto akuphumi umuntu kungavotiwe njenganesicelo sabo ukuthi kuvotwe secret. Ilapho koNtuli khona bevimbe bebiza amaphoyisa avimba ukuthi kuphume oNtuli lapha eSishamthetho baphume ngesegundane kabe naye uchair baphume ngesegundane.
amaphoyisa ilapho ke lebetholane phezulu khona nama MPs omkhonto wesizwe. Nanokuthi amasosha omkhonto athi amaphoyisa awavumelekile phakathi esishamthetho eParliament la khona lapha ePietermaritzburg. Amaphoyisa umthetho awavumeli, it's against the law yase South Africa. Ngaphandle vele sebewuqedile idemocracy, sebeyiqedile ifreedom labantu behlangane neGPU.